Ke kapisanangan kasuabon nagi tadaw sabat suabon na bay na kanaw misisa takapod iswang sambayan. Kinarahingan iswang kanya sorga kung si kaudat kasuabon diti kano kawihaid. Kapag yampay may ada kay sisan dat sambayang kasuabon da bay no. Kung si kau tu ginawa dahay nga dadamot at mandadandad dat boras-boras nu di agulampatan dahay da kasuabon da bay na. Tinasambayang dahay iswang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Insan po maboros ako sanang kasuabon, nagi sanang hari sabat kumatid insanan, puji Tuhan. Tu katilang musta kakago kapag yampay dat iswang kay sisan panambarasan dat panatalayanan da kasuabon na bay na. Puji Tuhan lagi tu hali piah dat kasari-sarid koinsok gilut panambarasan dati manigid kasuabon koinsok kasari na po nga ay koinsanan to ko nga ay maan to ko paburo it ni kumendi ayub seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas kaki. Jadi insanan to tinga tes pawah nga ito katid. Oinsok nga okon nagid oinsok nga okon nagid mintalang o girot om gumirot puji Tuhan. Jadi bayno nakatopik to na ay kumudua tadaw diti tulan keempat 2 hari bulan 4 numan kudi on why dat tuluh de panambarasan kasobayan kasabon iti dat pagiuhupan. Ina pwede kanihab nga ay nimbulayan dati karait dot sokadung ikamondot tugas sa badatiri paling kukurat ako sumakadunggot o nga sikul dati sumakadunggot o nga masitar dati nagi maya da pelayanan dat literature evangelist tay ko LE. Jadi iri na hit wo kandi mantok ko sa kadungo mantok ko patilambus diti pelayanan dat kinarahingan. Paing kukurah to kon dat tumaguang iti sidang tay ko jemaat. Intaan ko na pati panambarasan na bay na montok dati di nakampay di panambarasan dat panatalanan na bahasa Melayu di tenu nga haroy ti pamatamo don dati tid sebagai anggota jemaat iwawayon ngay dati nunuh dihot ay kapag itimbang-timbangan dati dahilo. Harot ay tugas dat nakatahak montok dati sebagai imamuruan da manikid da gereja da hingga na po. Sangulun na pati pakaraja nga ay siya apatu tamanong kiad dat ay tuwokon mantadidit buruan idi sayra dat ay si orahyan da papaburu idi karaja daw. Orahyan kau dako karaja. Ya kayo sebagai dat manager. Orahyan kau dit ina karaja dako manager. Ya kayo nga menteri-menteri. Orahyan kau dat karaja dako sebagai tanga menteri-menteri. Pegawai-pegawai. Orahyan ta ka kamu karaja dati. Ya kayo sanging karaja iswang dat ay jabatan kalidasan. Tay ko iti keselamatan ang polis saujor ang orahyan ko inda dakod ay buru-buruan ya kau ihiti bahagian pendidikan tanga sigu-sigu pahingkaan lagi kadautit pakaraja sendiri orahyan takod
buru-buruan dati kamu iti pangingin tarusan dati. Saira na pod ato ka orahian da tugas dati, ngahirinan da nunu napay mintalangkot tay ka awayaan no di nga asilihin dad iso it coinsok. Coinsok matindag no na po nga coinsok no po. Kakuan po nga ato ka orahian dit karaja tay ka it tugas pangingin tarusan dati. Mamusaraw dat ay palagasan dad inapahimaningalan ni di nga tango mositar sa kirad iswang dat karohanian. Saira na po miagalidi, inapayamasitar nga tumanud di kapagulo, inapanday tulon dat tahuri nga mabarasat ay nakatudok di gulo ti ka. Okay, kapagulo na pala nga ato kay katudi tanudan nila Monteresa nga manta ka na pahit barasan na pod ay secara keseluruhan lah. Saira na pod kari ka titi oray tanda titi penempatan dat masitar. Sangulo na masitar saira da kari ka ta id isoot koyonon daerah dat bertugas nga yulo idi nga monotos no dat ay papaindalan da tugas daw. Puji Tuhan. Iri namatugi bobos at it arikot diolo. Agumuit kalamahan, agumuot it dati kaymayaan ato korohian haron na day ginawa natin osonong dad iyo ti himositar na tumalibiri sebagai anggota jemaat nga iri namatu tarikot iri namatu arikot ti siya kanda di papasanong-sanong nga ginawa. Jadi iyati na punda sebagai anggota jemaat montok dot maninduol teko it kaganit ta ginawa di masitarom anda dan na punda dati gisambot PRU akan datang. Komando pa di nga kaubasan gati masitar 5 tahun ay kaundali. Jadi may it mantamang kapiyang balutanam tahanan na punday ginawad sa kirad harit ada kontok kata kita nutay ka harit agayo pada pakuruhadan di siya pasantaban nga anada na pala san taon po ba siya di ka haroy tiya di iti tongo masitar dati nga ay iswang gatimpo da miagalidi monoto sidagya magihumbaralandat paingkukurad iti napot anggota jamaat nga orahian di masitar. Mitimbang-timbang na paribo. Iyati sebagai anggota jemaat nga papaindalan tokoy paingkuro dat ino pay masitar nga ay may andati. Masitar dati nga papaindalan nilad paingkukurad may iyati nga ay may ani kadaw diolo. Balas binti. Puji Tuhan tu harga 2 kay mayaan na tiyadi. Sakira na pa di dat manu tokod man kuan sayad ani masitar may lawat tahiti kana pa di tok saged tiyadi. Tay ko masitar nga momon saya kud isa o kanta-kandat gisambot ay lo orohian doho ka. Ano pa na orohianam karikot na nakumpilin na hilo misyon. Ang pondalihon nandalo masitar. Hara ka tiyadi. Kinga puji Tuhan tu gaduduh toko imositar iyati anggota gereja nga mogihumbaralandat moed sapirahian kasari. Iyati nga asanangan dahini imositar nga asanangan dat moed hirik koyonan nati. Manta di bagi pihak komositar bagi pihak komositar iri na kanto kakuaan dat iolo na po nga
monotos na popowonsay nuno na pay milo, moy det ino paday anggota gereja nga haray kapurimanandet otood oy mayaan orohian det korikatan kinohinaan di mositar hirid daerah dati. Gumu matiri, kumoyso kano po nga lohowon dati mositar nga ataraw isyo korikot ikay mayaan ta kay tiyadi, atoy hingga kay mayaan ako lohowon dako nga ataraw korikot ti ko it lohowon nga krik-krik no WhatsApp. Abasai nga aysa masimbar, mandadan-dadandad tokon da simbar gisobot orikot ti tadaw kapagangatan nga manimbar ni ginad aya siyaw ako di kongoy hingga korohian dati it ataraw korikot ko ujung-ujung monong kasiyaw nagi nga kagumuan no mono to set rumikot berusaha da rumikot moy iati no po nga haradan di kapurimanan dati otood orohian. Om sayra na pundod orohian to ko di mositar kondali nanday siyo kondali nanday siyo nga ino pa di masitar na kolon nga suway na di siyad kaboboyhon tu ay lanta ko na titulon da ay magyagal iati nga magisuway yoho nga ako'y magyagal do kayo iyo ko nga amyagal doho bahkan da iya piam miyam pinay miadi-adi bahkan det kembar piya nga ato ko'y magyagal. Jadi hilo nga orotian ni dati sayra kolon nanda himositar nga haropon di ginaw dati pastor kami dulu hari itu di yang pastor dulu begini kah ilo no lo oretan lo kaswabon na bayan na dat ino pa pastor di gulo nga ay say di panudukan da tiyati ka ya di mari harane pendalanan di siyad iti dit wago da opurimanan dati nga oh obuli iti mositar dati bayno ka amo na magido iti di kaubasan na ribo om iswang ikanta ka no miyagalidi nga right ko okon no ko iko boboyhon ipiyahit kahaharan nga gisombot hara timpu-timpud iti napotang mositar nga asan sagani sumano dat iko montokod mau tidak mau miyagal ko itongo kareta contohnya kareta teko nuno no pait miyagal ko motosikal teko bosikol hara anggota jemaat tet ay hara di keperluan nga moy magano ginaw dilo pakorbanan no po siya hidaw dat kahaharan sa mata-mata dat kano da ginawa dati nga kagumuan kagumuan no matid asal la karait tet contohnya kerohanian melibatkan gereja ino pa'y gulud a kita dati nga ay mositar kay kumpulan umum isay di pangangkutan ka o ipastor ka kapagulo hara dati calon baptisan tay ko it peminat to hilo nga isay madihot magangkatid di ba mositar lah kapagulo oh rikot kagudit kadi papasansala oh rikot kagudit miyagal kaharohit midupogun ato koy olimon dot ino pa'y asaru dot guluh manguhup arait ko it pagangkat nga imositar karita mositar it pagangkat ti lungon kaubasan mo ti retiyadi nga pa'y kurang madaga kapiri hay tapat kapyo iati nga awlud pa karitad sa resan nako pa'y karitad di mositaret kapagulo dat pagangkat tet
pagangkat ti lungon ge. Nga siyaw sa ni hari kagalagal nga iyed di mari, iyed di na ri. Jadi ieu masitar nu kasiyo, isiyo nga akagasan ni dit, ay palayanan nga iti buakan akagasan di hiri. Anu man gunawo nga dia dot kapurimanan nga salah satu pelayanani kah hari miagali di mo. Ilo no nga ilo kagaton-kagaton atopod kupit. Jadi sairad kondalinen da siyo, inapon da masitar wagu korekot nga amo iyed di. Kanda dati om, ay suway di lo pastor dati bayno sonong dadi di gulu kah. Nasorohon na dati dot ay opor lui dati orotian dot iti tongo masitar dati nga ay magyagal, magisuway-suway. Magisuway-suway kaulun, suway di lo kapurimanan, suway di lo dot posan tobon do isuang dot pelayanan. Om, ay nurid di, asarakwit boras sangulo nat masitar, sangulo na pastor. Antakan na padi nga, inapoy pastor dot tiningalanan di siyo nga hara komilaan do isuang got mekanik. Om, ay mantad ko iya dihot kamilaan di masitar di, nga akon makayoho gi. Ako'y kaylat di. Insan insan tatuong hara di minanalipon di anggota. Minanalipon di masitar aya naragan ko karita diti ka. Kadi di masitaram aya siyaw tu aku mo ti dihot ti kaylo. Iho nagimangko di makiwonsay ka. Nga ay milo kuid mo'y rikot tot maindo ilantan na no himila dato paburuan lah ka. Jadi rin mi kati masitar hiri hom. Ay runding-runding ginayat lay karita. Jadi isuang dot right ko penatalayanan nga haro himo ti miagal illo. Miagal ko Pastor Andrew. Ay oduya nadangaran di Pastor Elder Andrew. Pastor Andrew. Pastor isiyo dot ay taon di nakatalib. Om, kaundali no di siyo, ino pa di tinumingolon di siyo nga Pastor Rosimin. Mastar wagu dahiri. Jadi saira no po di dot kasuang no di Pastor Rosimin. Om, haro no di hi pendudukan pengka nga kadit o nga anggotam ay so di nakajari Pastor Andrew di gulod ti looy ka. Waguh tu ditit ajaran di sieti ko tingkanan dot apo narikatan dit pastor dati do lahid ka. Nga sakirepiad atopot to kaindalan iti di nga harokan to kagaton dit musitaro guluh dot popoilo, papawara, popoboros idit ikomoyan dati dot aiso dot pinatudok. Tu iyo lolo nga haroy kagaton. Sakira na pod haro masaala keluarga no, menemboros kana right ka keluarga nga agat mo ti diri haro masalah nu right ka persepuluhan, haro kalau mo kanu diri mau boros ka right ka persepuluhan nga haro hi kantob dia dahiri. Iya nga ikatanud ka. Isay na kayo lod miagalid di. Ato kanila no paingkuro. Soli na dihi Pastor Rosimin nga paingkam ti persapuluhan no po di kotbad manikid may lawat nga oy korikot na mo ti pastor persapuluhan. Korikot nung di lo pastor persapuluhan ka. Sakirod hari Sabat no pay kotba nga korikot no mo ti lo pastor hari Sabat. Makanan no kotba korikot no pastor makanan.
Haro na po hit pamura hit ki nga ino po opor lu datid orotian da hiti nga manto kono po boroson to kono pod ay ano pod dit mositaro ti Sonoray-tan nga iri no kakuaan dat nakondali siyo o tingalanan iri no kakuan dat kondali Pastor Andrew natingalanan di Pastor Rosimin tu nunuhi adi Pastor Andrew Noroytan aimbulayan di Pastor Rosimin. Komandat ilo net pagyuhupan di lolod dilo bo. Ilo tanga mositar dati. O koni ko asio pajaron nga pakanto no rikot. Tuy ko hari kahagaton di siyod popolombus. Man tadi di ino pa di sumusuhut nga iri na dihit kanudat mangimbulay. Pag kinuhan to kanon di kotbah dilo nga suway na gyat masitara diam suway ni kotbah ti dia kapag put na po iri na it kapag hupan. Kapag hupanan. Pasalo pakayan. Korikot melok hinano mo ti pastor pakayan nga iswang no pod right ko por sa puluhan. Opor lunedad haro ketegasan di sangulo na masitaro popolambos. Memang apatut no. Iri na hot ay iso kaguhot bahagian ditekankan iti tongo mositar dati. Jadi kasuabon da bay no norotian dati dot iso no pamantad da penekanan iti tongo mositar nga por sapuluhan. Mantad didim kada takana dadi dot dia mau itu nanti tiada gaji kan. Tu sera no pod berkhotbah teko manaha kapanambarasan sangulo nat mositar karait ka por sapuluhan kada dati pemusarahaid mono ta sisiya campaign por sapuluhan tu modasid ay sa gaji ka. Akon ko ihiri ho ko ngayon dati mumusaraw nga it pagulyon ta kono gidadatid isuang ka kaposian dati o tapo tinangkod ila na pot halo por sapuluhan nga nakaindalan na dati kaamo secara pribadi. Miguli-guli korikot ti siyod khotbah iri no khotbah. Korikot iri no khotbah. Kamoyan pia pasar po sapuluhan nga iri na get iwokon di tugas sebagai sangulo na mositar popoilo papawara ditit right ko por sapuluhan. Dilo na tugas dilo kadaw. Ino pa ito ko masitar nga apatut tilod ay manahakot penekanan kumad anggota ngai dat sangkuro nangkut kepentingan dat tanggung jawab isuangget puruanan da kinarahingan. Ay pia sangulun dit ada-adaan isuanget buru-buruan idi. Insanan toko nga manda tudukay da kukuratit bidang pekerjaan da kinarahingan kanu dat panguhupan ang pangintangan diolo. Agayoh matitit ladang ka kinarahingan irin di kakuaan dat asaro dad pihulit-hulit dia asaro dadi pihulit-hulit man da tudukay tit anggota ngay karati ilo dat ay sebagai tulun-tulun di makinongaw ang papaburu dat sa kinarahingan moy ihati ni kaano ngay kapasyen da ngampus. Okon no ko ay tudukan to ko da papatahak di kahaharan di haro dati nga tudukan to ko nagid paingkukuro papatahak ko kapasyen dat paimponu kuma kinarahingan. Suway kayri po insisiram ayan adil lo mositar no pagi po tuturunan no itongo pegawai gereja. Iati sebagai pegawai gereja nga nanuani dat
tanggung jawab nuan da tugas. Pegawai gereja, ngo ketua gereja, ngo diakon, diakonis. Hali piad ino pohit numan insoko dahiti nga ilo na tongo pegawai sidang wawayoon bulo gi. Tugas sepok ketua-ketua pegawai-pegawai sidang nga mangahakit anggota ngai dot karai titihal tagayoti mongulud na gid nunu na po miampay do osonong. Miampay ay isiso at tugas da papaindalan dat buru-buruon iti na po at wawayoon ngay nga yelo na po ang lidas right ko nunuhi man paimbulayay miampay da atarang. Ito nga mositar nga haro katagasan diolo da papaindalan dat boros kinarahingan yolo kadaw mangigit at jabatan iswang sidang nga atau kada milok komoyon dat hari komoyon dat kalalayan. Lalay, tidak boleh lalay. Nga yati na kadawhit mongintong dilot anggota-anggota ngai da papaindalan da tugas iti. Pologoson na dati ketua-ketua pegawai sidang tumanud da tutuduk kot kitab popoburu dit anggota-anggota kumad anggota ngai moit ilo kadaw nga haro dati kesetiaan iswangget popoguli persepuluhan persembahan. Jadi pengkuret ako di papaindalan da tugas sebagai pegawai sidang. Iyati nga perlu takoy khotbah. Perlu hidharo khotbah da id pagilitan dati sebagai anggota biasa. Kada dati may palagosan ini mo si tarot khotbah dat iswang penatalayanan. Iyati sebagai anggota jemaat, sebagai pegawai-pegawai gereja, itong wawayoon iswang gereja nga iyati kadaw nga manguhupi dat papalambo silat ay tugas penatalayanan papaguli dat persembahan persepuluhan. Harapi bahan dat hakon nga mandati rotio palambuson tumanud dit narotian dati dahir pelajaran. Doon na pakhotbah kani ka iya di it jemaat dati anggota gereja pagihupan ilo na kamun pagihupan. Ino pakaguhit kasunsudan dilo oray tanda kasaban na bayno tugas sa tango mositar nga kagumuan no polo pelajaran no nga monta ko mositar di kasaban bayno nga nakura tunimbulayan montok ko iyati nga karati toko dot paingkukura kadaw tugas diolo montok datit montok kot pelayanan iswanggat pagintangan da sidang. Paingkan lagi kadaw iyati sebagai wawayoon iswang na gereja pegawai-pegawai gereja nga magihup takonod ay papatasol right ko ti persepuluhan. Akon na ko ay iri nga ipiyay ko mo yun dat ay akuri akahaharan nga tudukani dati dat apuahang. Gumo na padatusin ko kahit hamimbulay mo tigay tiyo di gumo na padatusin ko wansayan ko na padala garaja gantian ko na pala garaja iyo di ginawa dati haro na tulun do susa nga ay so ditusin ko ako milumong hop hiri na nang ko imilo dati paburuan asaro nang ko ino pa itulun-tulun na katarimo hitit kebenaran nga ipagilitan da tulun-tulun dat mosikin da hiti pamagunan nga kada nad ilo na po asili da mosikin irinan det iso at mandilod ay patumpalihan dot
Ando papaindalan di tugas-tugas siman paburuo ti katahakon kumadiyo lo. Ay, tumbayan ako ipagilitan no padatid anggota gereja nga, "Okon ikaw magyaga lo kahaharan dati. Harohit pay maha-maha, harit sederhana, haro nagikantay komondo mosikin, magisuswayot ay korikoton no kahaharan dati." Nga inapahit koing kokoton dati kaya potoy ko ipintangan ti kay mosikin nga kadad osilid isoot ay boroson dati det magalay da tugas isua nga pelayanan panatalayanan. Okon ko iri, sakired iya na po nga kiharo tay ko kaya nga kada gisombo ino pay kahaharan no it koing kokoton no di nga mangantob dia da popoindalan dat panatalayanan. Iya hiri gulungan no pintangan, "Okon ni kay asusa kopyo, okon ni kay kiharo kopyo." Nga kada momonsed ino pay kasimbayanan no di nga mangadada kod dit tugas panatalayanan. Sayra det hiri tako koing kokoton det kapuriman to kod ayso no dati, ikomono mosikin. Irih kadaw nga okon ni ko isa ikomon tako kantob da popoindalan da panatalayanan. Kada no dati pologoso da iti napakomoyan det oing kurian da kahaharan nga magantob dati popopi det kahaharan da hila suruga. Kahaharan da pamagunan okon ko magantob dati det popopid harta dati da hila suruga. Sakirana padid iti kakayaan da pamagunanat ay alasan tay ko patumpalihan datid ato ko milad papaindalan da tugas-tugas isuang da pelayanan, nakatoy urang-urang kaya kasuang go suruga tiyod di. Hati no ko di kaubasanan itango gulungan sederhana atau gulungan miskin nagidi momusarod sumua nga surugad sakirened ino pay alasan datid papaindalan da panatalayanan nga iti kahaharan. Panatalayanan melayani okon ko mandad to ko gisombot kiharo pohon kano nagidat papaindalan da panatalayanan. Ino pay barakat to otorimo dit kiharo otorimo hidati kadaw. Komoen na po nga sakirana padi det kadit ni ba pangusarahan tok nakaboli mo tiumin lo jimundat bongkah emas ka ay nugya karetan dit bongkah emas karidi ibolian da tangolun popian da hilabeng sakaping mo ti emas sa binulisyo ka no kadidet Paulus Piloh no pati nga ay sa pumolid dit sakaping nga emas nga kada to ko kasusa Norait jongkong ama atutunan at nakaboli to akoy lo jongkong amas nakaboli Elda Edson la to kay lo sayra no pod ay iyo dihit kapurimanan dati ti pamagun kada to kokotongob tumanod da padi no ratian dati hilo no pasurugahom ulak-ulakan ni amas iralan daw nga kosorong umiagal di amas kagadi komondo kakayen no padi man no right to ka amasom ay si komoyon jadi ilo na dad kada to ko pamusarod aya iyolo no dilo ka painsanan to ko nga papaindalan to ko na papalayanan puji Tuhan tu salamat nga ito ko iso idki amas nga ito ko ti sumo
ulak-ulakan ni Mas ge. Jadi dadamet ti pamaguna bagi-bagilah jongkong Mas, bagi-bagi na dito, kuman hakden do nga iso it kedudukan to kadilo suruga kago, eh. Iya na day tamaha ko dilo pamagunan nila kamatun da dilo. Saira na pod miampait o satia momogunoh to kod akuri pia mantadi kahaharan, itongo harta dati nga inapondohit ay kahaharan idi nga minggumu da saira da korikat tahila suruga. Dam tatap no da gumo ge. Nuno pa'y kigatang tamo da purimanan dati timpubay no, komun na po nga ay mogiagal pod atari mo dati da timpu torikot. Ina po di tamodon da isuanggat papaindalan da pekerjaan idi nga momonsay ta kadadot iti napot persembahan nga kigatang isuang pangintangan da suruga okon no ko it ginumu it ay okon no kay ginumu di patahakon dati. Kigatang ngay komondot akuri tay ko ogumu nga insanan na pari nga mogiagal da haragatang. Isuanggat ay naretan di kalimpupusan iti pinapakita humadati dot iti napadi penatalayanan iati ipapaindalan iti persembahan persepuluhan nga insan pakagud kada tako pangintong dot sangkura ginumu. Kamuan kuno pod mangintong sangkura ginumu nga mandati paindalan no ipaintopot. Akuri piya nga ato kayo ati ngayaman. Kumbala ko yung ti iho lah, iho nga kumbala ko ba. Mano no manikid minggu kad papaguli persapuluhan ge. Ato kali minggu bay no nga saringgit no persapuluhan. Kumbala ko ipapaguli saringgit no. Pasuangan no diri sampul. Pasaraw no nandad kirawan no di diakon, kirawan no di bandahari. Hari pasarot yun. Ay saringgit tamangko di persapuluhan di siyo ka. Hari ginaut yun di. Nga saron dati iri nga iso imo ti kagut panumpalid do rogon dot ay gisombo iyati na pondo nga ato kondo kaguli ibahagyan da kinorohingan. Saringgit piya, limo piya no podausin. Hopod piyausin limo piyausin. Nga kaduhong kad iri no hinatari mo dati. Iri ni pagulian dati kumakinorohingan. Ang pagulian nagya dati. Tu okon kailot ginumu ot komoyon nga ipaintapot yang benar, yang tepat. Iri no dahit tamodon dati. Jadi iho kadaw nga kaunsubo kuno. Tuno kumbala ko ikadaw dahara ginaut ti ay alang-alang. Alang-alang di saringgit di persapuluhan. Mau musaraw ko nakagum mo mamiru batel sampul kana kadaw. Sampul nga kahombih ngayon dad asilid isoot nuridi paunayan paunayan da aman hak ay arubati la sampulot saringgit na paswangon ka. Nga ino pa ipangunsuban dahil itang pinay nga ay ogumu tay ka okuri kiharo tay ka aiso pagulyon na dati it bahagyan na kinorohingan. Oko niko ay pasala ginumu ahiri nga mantadidit katapatan na ginawa dati da papaindalan dit. Paingkuran na panudukan tay ka pagangatan dat papaindalan takot dit persembahan persepuluhan. Oke, jadi puji Tuhan tuminten da tadaw do bayno ato kon do aku kuaan dat ay persapuluhan na pakotbah ketua gereja tay kay pastor nga persapuluhan na pakotbah tu persembahan tu oratian dati det memang nga iri na tugas diyo lo kadaw papaingat
popohondom dati darat ke sokadung isuang dat penatalayanan maya da persembahan persepuluhan. Iati sebagai anggota jemaat naritan di tenu dat kada toko pangintong got kiharo ko aiso. Asal lebahagian da kinorohingan agumu ko akuri inapahit kapotutan dati nga pagulian dati kuma kinorohingan. Ilo na day monuduk dati dat mamagatang santab na padit berkat-berkat patahakan da kinorohingan kuma dati. Kimiagal di pahitian to kana ti panambarasan ko sabon bay no. Iya, son montakit papaindalan dat puasa dat tadaw da bay nagi sabat pertama. Sabat pertama isay no pay berkomitmen dat puasa nga selamat berpuasa kumada kayo. Kada dati lihuay dat papasuang got doa puasa iti kaisisan dat dusun ministry ki. Oke, kano misi sa takod isang sambayang. Kinarahingan na sundo isang kerjaan sorga kon sikaw dat kaswabon iti insan pakagu dan bulayan dahay nunuh nang kusakadung komitmen dahay di isuang dat pelayanan maya di tipurunan penatalayanan persembahan persepuluhan. Sumambayang ihaid muntok ko insanan at pasor-pasor khususnya dari Mission Sabah Gisam Labuan moidot hara kasari sakadung dahay sebagai anggota jemaat muntok dielo sayra dahara penudukan pagangatan dielo isuanggot ait momogompi da sontob no podit usaha dat maya penatalayanan persembahan persepuluhan. Oratian nagi dahay dat iri na kadawi isoot man dielo polombuso porikoton dielo kumad insanan dahay moid ihay na po nga kagompi katanod kasaridit panuhuan panudukan na kinarahingan. Sumambayang nagihay montokot insanan pagaway gereja ketua gereja moid ilo kadaw nga harhot panguhupan dielo isuanggot penekanan maya di persembahan persepuluhan. O silih nagilod ay tuwoyoon di milod omitanan right ke persepuluhan kanu manahak dot iso kagu tutuduk di pentepot montok ko sana na jemaat. Nailan nagyadahay dat iyahay sebagai ay pananud nu pagulian dahay bahagian da kinorohingan montokot ay monokadung de pelayanan dat hitid kinenon hitid pamagunan da timpo diti. Kung sikaw Tuhan mantad da tadaw da bayno kanu yad pendalan baktian hingga na pa yahay da berbakti nga haraw kasari roh da kaisisan pagilitan dahay. Inasambayang dahay isuaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw da kinapagyampayan natin kasaban na bayno montok dot gereja sinulihan baru bahin na po nga narikatan niya harot duo hatambuluy mulok po agaras po agaras po hom ay orahyan ako dot papaindalan dot kabaktian datenu miyampay diolo isay orahyan numampay man kuy kanto sanang papiramutanam pasuangan kuy dat isuangat page dusun ministry jadi montakit magandud keputusan na kabaktian di iwalay mila takid mampay dat isuangat kabaktian idi nga kon ni kanto di kamanagalay dusun lah mungkin nakapirlo ti malayo da bay no malayo dusun isuang kabaktian sekolah sabat nagi kabaktian khotbah hom hinako po kapiruba tako dat kabaktian da sabat tabay no.